Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanan nung labida tayo anay Kapitan Enteng. Sikat taon da ito'y barangay tayo, paray. No siyak, ti agbalin nga artista. Saan ka mabalin nga agbalin nga artista, pare? Nay, apay nga'y bagam ti kasta. Alain da nga raw, paray. Kontra ang pailaing mate. Saan nga raw ang mabalin? Ibagam man ti rason, paray. Apay asaan ang mabalay? Sorry to say. Nagalas ka tao. Anya, gapo ka di talugpap ti agong kaw? Wan, mangibabain ka. Among paray. Adda talaga nagiti tattao nga oray nulugpap ti agong da. Ket nagbalinda mga artista. Naglastugay. Among paray. Oray pa'y sikat ti katangusan ni ti agawng. No saan kamot ang mabalin nga agartista? Awan lata. Na, kasla da paspasagidam Kaskin ka, paray. Natangos, day tagong mau. Ang saan kamot ang mabalin nga agartista? Kasta, ti kayat ko asawain, paray. Sino ti ibagbagayo nga agartista? Ni kano ka ba, dong? Anya, dawagam man ka ni Kwarog. Ay, Kwarog, umay ka man ditoy. Pudno ka de nga agartista ni Pari Badong? Wanantay, alaan da ka nung artista. Kasano ana pa sa hamak dayta? Sa anak amamate? Imposible. Kasano ko mga alaan da nga artista ni Kabadong May? Alaan da ka nung artista. Bida ka no iti may sa pelikula. Oh? Ay, asinumot nga ti agbuya iti pelikula nga aramidan da. Awan Oy, saan nyo at tagtagibasitan ni Tata ba daw? Tagbalinton nga artista. Ay na, marituyang. Nagswerte kan. Apay maray. Awan to pa'y sidaan may. Anya kumangay ti swerte dita. Kat no alaan da ni Pari Badong nga agartista. Ay sana mabalay. Di mo ipalubos nga agartista ni Badong mo? Diyak kayat. Ay mare, no agbalin nga artista ni Badong, saan ka una yan nga umay agsisiim iti sidaan nyo amanog? Bastan tinton ti sidaan nyo, nga uray pa'y kanayon amanok wenno karne ti sidaan nyo. Diyak nga rod kayat. Adun ton ti kwartayo mare, saan kayo nga agsida iti ugot ti kamote? Ibagbagak da itoy. Taamok matkat nga umay kamanan mangala iti ugot ti kamote asidaan nyo. Nakitam da ito'y supot nga igam ko, maray. Ay katuan Uray ilumang mo di tamalikodam, makitaklat ta. Ay, nagaduma nga mintimula yu akamuti ang mabalin ko nga umay ugutan. Pagartistaam nga minan ni Pari Badong, tapno kanayon kayon nga agsina iti karne. Mas daawak, Chip. Api nga alaan da nga agartista ni Tata Badong. Kahit nagugwapo ka mga misaw. Ngun nga raw, nagalas ni Tata ba daw? Kasladaan alanggot si. Ay, siguro agad alaan da nga artista nga alalya. Saan ka now? Amang ano, kalaban ti bida. Day nakabutbuteng nga kalaban, kasjay. Bida ka no, matiti pelikula. Ahaw? Papananday ito'y napinta sa balasang. Day tanay. Mace, papanam. Sa diyang tibalay ni Tata Badong. Ni Tata ba daw? Jay lakay anang isay?
Wan. Day lugpap ti agong na. Wan. Day taman ti balay na aw. Nauyaw kamot a tao. Ha? Sino ti sumungad a balasa? Ayun na. Day tao. Ay. Na, apay nga umisam ka. Umay nakitain ti idol na, tuyang. Nadamag na siguro nga agartista. Ay na. Na, kahit apay akas tao na iti isamaw. Kitsi kamam mo ti umay daywan ti napintas a balasang tuyang. Anay. Di nakidali na. Anay. Saan ka ngagpakpakita iti dayta babae? Tapay. Umay nakangarod kita ay. Inakabugan! Ay sana. Abugak akas lamanaw! Siyaw! Ay, gusto mo tanday ta kasusyom di tan amaray. Pimanawon. Asilaw, Jay babae nga umay mangkita kinibadong ka. dayjay man ni aw, nakaadayon. Si kantumot ngamin. Binugaw mo, akas lamanaw. Nasaya at tapimanawon. Ngaging ga dito tersinak, agbugbugaw ka pailang. Naskan asigurado apumanaw maray. Ay, si kakit dimot maray. Nasken amarwam ka Nakastamot talaga ti artista, ado ti fans na. So nga ro dadyak kayat apagartistaan ni badungkaw. Sayang ado ti kwarta dita. Pagan anok nga iti ado a kwarta. No ado mo ti agbalin a chicks ni badungkaw. Di mo pa'y kayat maray. Dumakkel di balayaw. Maanusak deta agted-ted ken aggunggun a balay may maray. At danto pa yan sa gaysa kayo ako, Che. Oray magmagnaak, maanusak. Nay, maray. Adda mapandita balayaw. Saan samot a babae dayta? Mapandan sa kitaan ni Badung mo. Ay sige maray, agawid akong. Tainak man abugan dayta nakabistida. Siyaw kunak nay. Nagpuskulakit din tarupam. Siyaw kunak lang arudan, di ka pala pumanaw. Ay, apay ko mapumanaw Kunakon kay, saan ka babae? Nagbistida ka laang. Ket, apay ko ma, siyong kalaasyo. Apay manuka kaya? Bakla lang ako, aning. Apay ngay may ka dito ibalaybay, Ay, nagtanong pa. Umay mo kitaan ni Badong Kaw? Nambara ko mga memang kita ka ni Badong mo, alaklakayan. Na, apay nga rod ngay may ka dito. Hoy, imbaundak nga agsingir iti utang mo. Anya? Di magbaybayad din. Na Judith pati utang mo. Ayun, anya? Agbayad ka, tarasin buwakon. Ay, kwa. Hey, awan pa'y magpagbayad. Ay! Nagpasjokan. Kahit uray nagpasyaw, awan nga rod pagbayad kaw. Isamapan kan. Siyaw! Hoy! Siyaw! Hindi nakabug-abugan, Iwas-iwas ka. Na, hay, umadayukan, tano saan, ipakamatkan iti asumay. Ay, agsingir iti utang daya bakla. Maawatan da ka, maray. Tauray da kami ka ni Marikwanang. Adamot utang may. Numaminsan to, pa'y kat ilamlam mga kung di umay agsinger. Ay, si kalaang ayamaray. Uray syakmat Amom, ti paglamlam mangak. Sa dinaw, Iti kusina. ijay mo't sirok ti istantek ti paglamlam mga maray. Ay, siyak, nauma akong ngaglamlamang ko kumaray. Agasin niyo, sangapulo dagiti agsasaruno nga umay agsingir ijay balay man. Nay, nagadown. Agasim ngay day ta sangapulaw. Iso nga rod nauma akong ngaglamlamang. Ay, nuko mga minta ipalubos mo nga agartista ni Badong mo, maray. Tapno mabayadan nyo amin ang dagiti utang yaw. Maminsan lang nga pelikula ni Kabadong Mari, kat mabayada mo ti amin nga utang mau. Saanin amasapol nga aglambang kapay, marituyan.
Kasta ka, day. Wan maray, da kamin tulaangan ti pautanga. Jak mamati. Anya tisan mo apat siya ng kail. Ni pare ba daw? Alalaan da nga agartista. Katuan mo't nga main. Kasla palatang tinyog jagong na. Wanang kail. Lugpap. Ngam alain da nga agbida iti pelikula. Siyak anatarake, di dak alaan nga agartista. Ay saus, urek presentar kang kail. Sanda kang alain. Kayak mati action. Kayak mo't ang kail. Uray love story. Ay, nalalaingak ano Ha? love story. Horror kayak. Apay asa na siyak ti alaan da nga artista? Aday jay pala abadong. Mas dawak man ang kail. Parehas na. Mas daaw din ako Amo mang kail. Adun ababalasang ti mapmapan iji balay da. Napipintas da. Ay, permi nga. Nagsisiksida pa ay. Hanggang magungot ni Nana Tuyang. Ha? Abugan na amin ita. Istrikto ni Marito yung lukas ta. Istrikto talaga. Ay nainting aya. Di ka lamabain ang mapan agpresentar nga artista. Bareng laeng Ay, amom, inteng. At dakano kat ti sabali a grupo amayat amangala ka ni pari badong nga agartista. Apay adida umay dito'y balay. Ang palubusan nakmatlagat Ay katwen palubusan ka. Ang ti problema. Awan mo ti mangalakan ka. Iso adimon arapaapan ti agbalin nga artista. Sige man laeng ay. Palubusan kan nga agartista, badaw. Kasta Tapno makabayad ak kadagiti ado nga utang ka. Tanauma akon nga umay dasing singiran. No idi pala kumapinalubusan na. Nakabayad ka kumaitan. Inalukoy dak nga may dagiti ko kumaray. Naipatarimaan tapay kumanday to'y marmar ba balay ta. Ay katuan na. Saan kantaw na magmag na? Uray no mapan ka lang gumatang iti bugoong di tatersina ni Marikwanang, aglugan ka. Kutsay? Ay kitwin na. Saan lang ako, Chay? Anya ngay. Agiroplano kan tupayain. Manulaang mo't nga addang di tatirsina ni Marikwanang. Kitwin na. Tapno saan ka na marigatan? Iso nga agiroplano kan tao. Madama ka nun ti shooting ti pelikula ni Tata Bataw. Saan tayo mabalin abuyaan? Bawal. Buyain tayong tulangan inton malpas di pelikula. Mayat kit diyan lukas ta. Itapay lang. Adun ti fans ni Tata Bataw. Ay. Excited da nga agbuya iti pelikula na. Oras sakit kayat ko abuyaan. Agasang mananggal. Nagpipintas kan nagsisiksi dagiti lady na. Ay, nagswerte ni pare pa daw. Kan, milyon ka no ti bayad na. Ha? Nagadumat no milyon? Ay, anusa ko nga ado ti leading lady ni Badungkaw. Saan kan nga agsilaws, maray? Nadala tamot amaray. Ang basit la pa nagsilos. Pampanunutom di kwarta. Wen maray, tatalaga ada ita ti pampanunutan. Numalpas jay pelikula na makabayad kan kadagiti utang mau. Ay, wen maray, siguradwak ang makabayadak. Ay kasta Ay, maray. Mabalin ka day nga aglanding to dito isang wanan ti tirsinam di gatangan mi nga eroplano. Anya! Uray dito itulatan sang wanam maray. Ay agasam day taagatangan yaw. Eroplano adagaws. Day tamot ti kayat ni Badungkaw. Ay na, awan paglandingan day ta eroplano dito kabildatan maray. Apay, di la mabalin ako tsipay laan asaan nga eroplano. Ay, buyain tan ti pelikula ni Tata Badong Angkal. Wanta pinagpadaanan tayo. Day ta, mangrugin. Magrugin. Hoy! Rugi pa lang. Rupan ni Tata Badong pinaiplastar iti screen. Ungat pa siya. Bida talaga. Bida Urat lang nakikto. Imo na pa lang at dinanog dan jeropa ni pare Badungkat na ulawin. Dinanog naman ay.
Ay na, apay ngay. Ay, buyahin tama ng kain. Ha? Asos! Danog-danogan damatan. Ay! Ni. Asus, asus. Ay. Ay, Ay, ay. anya nga tati dandanugan da. Yawat mo dati parakta kita akan nalay ka. Aw. Isumot ko. Stop ka! Ha? Ha? Ay, sus! Inaramid na pansing pagtiagong ni Pari ba? Ay, Saus! Naulawan ni Tata Badong iti pelikula. Awanan! Naplatan! Yak kayatin ti agartista, pare. Agasamanta naglalabaga day tagong mo dinanog-danog da. Nataltal na latta ti biyag dito'y kabildatan, pare. Isumot. No artista ka, nagadaw ti intriga. So ajak kayatin, pare. Win, dito'y kan tagkakadwa tayo. Ay, tatabadong kan kapitan. Pudno, ti simple a panagbiag, adayo anaragragsak kan nataltal na. Ala, sige. Dudan tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysunak. Dawanin ang labi na tayo, anay. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puklay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iting kay panagdengay.